Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 5, versikulo 8. Ngem no adda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa kadagiti kamang ti pamilya na, tinalikodan na ti pamati, ket dakdakas ngem saan amamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Imelda, nabarta ka kon. Timon karagaan ti baso. Excuse me. Ah! Melds, gayam. Pasensya ka na. Nalipatak ang Melds, gayam ang tinagan mo ita. Awanan J. Melda, probinsyana. Sa balyak itan. Walang peso! Sa balin ita ni Melds. Saanan adya nakaululi mag-ababay? Mahili ka niti nightlife. Ado pa ti boyfriends na. Sidaktib pa'y itan Melds, nagparta ka talaga ti transformation mo niya. Sana nakapabati. Manupay lang nga, bulan na dito'y Manila. Guys, ag makatawan ako. Manggaya man niya. Kita man lang agpaiso. Ipasyar na kami man matiji probinsyayo. Diyak kaya tentang subli jayan niya. No way. Kay kaya't kunti agyan dito yung syudad. Melds, gumatang ka nga ro doon ni Tiyosi. Ay, kusan tayo? Sige, anya ka di pa inti kayat yun. Arak? Sige, iba kayo lang. Melds, agree ka. Aldawan. Aldaw kaya man. Nagsakit ti ulo. Hangover daytan. Ado nga min tinainom tayo iti rabi Un nga ron. Bumangon kan at agrobwat kan. Sa anak asumrak itan. What? Umawag aklangan iti opisina. Ibagak ngagsakitak manan. Talaga sa balikan, Melds. Nalaing kamutin agpambar. Ay nabakit, napirdi amin amula tayo. Nakarong amin titikag. Wen nga rod lakay. Sapay dimot lang amin nagtudon. Nangag ko iti radyo, amano abulan niya agbayag titikag. Ay, awanan ano kasta. Talaga amalaylay amin ang dagiti mula tayo. Day tangarod kahit. Anya nga tayo, tirumbang nga ramidan tayo. Kapilitan nga umasidag tayon akin ni Imelda. Ibauntan ni Guryo iji Manila. Amo na ka day, no sa dino ti pagnanaidan ijay ni Manang na. Amo na mo't yagbasa, kanap na panmutan iji Manila. Apay kit din, adi na mabirukan ti pagnanaidan ni Manang na. Sa bagay matkit di Narigat ti kasasaad tayon lakay. Matay tayon iti bisin diti baryo. Gapu iti daytoy a kinaawan ti tudo na. Nuapay mo't nga minadimot lag parparik na ni Manang Imelda. Amo mo't ti trabaho na anak ko. Uray umawag lang kumamot Nasaysaya at numapan kalaangan. Pambaram mo't ti mga wit iti natengken manok asidaan na. Anya pa'y ngay. Bareng adan tumot maitad na kan kaakwarta anak ko. Masapol pa'y aya dumawat tayo. Mangtadlat na kumamot Oh, papanan nyo. Damagam ka ni Melds. Mapan kami ag shopping. Urayan dakman mo. Melds? Saanan? Mapan kami lang gumatang iti baro at tablet ko. Oh? Saan ka mamati? Urayam, makasangpet kami. Big time ka talagan, Melds. Dakkel nga minti sweldo iti call center ngayon mo. Sino ka? Sir, kabsat ko ni Imelda. Nagapuak iti probinsya.
Imbag man ta pinalubusan na ka guard as umrek dito a building. Impakitak di ID, sir. Imbati kong di manok kan natang ijerwar. Tasana kaya ti guard nga isarak ko. Umay ko kumabisitaan ni manang ko. Sana simrek ita. Kasta ka di. Napanda nag-shopping. Among ka dito apartment na? When? Mala, mapan kalangan ijay. Sigurado. Adda ijay. Ay na, nagmayat na iti baro ang tablet ko. Wen nga rod makapaapal ka. Kat gumatang kanto mat ano adda kwartam. Ay, siya kung ti mangilukat iti ridaw. Ha? Sino ka? Siyak ni Goryo. Manang ko ni Imelda. Melds! Adda bisitam! Apay amasapol nga umay ka dito eh. Imbaundak na nanang kantatang. Agawid ka matlang. Anya? Saan ka masangot adda trabaho? Intun bigat ko man ti panagawid ko. Anya? Manang, kumusta ka kanon kung nadatatang kan nanang? Kit-kitam lang nga roden anasaya at ti kasasaad ko. Damagampay lang. Manggayam. At dahin sangpat ko aniti ba manok? Saan kami nga agsidsida iti kasta ditoy? Anya? Nakarkaron day taruot. Anya nga dagita. Saan aruot dagitoy manang? Natang dagitoy. Agawid kan. Diyak pala na ibaga ti gagarak. Anya aya. Dumaw dawat dananang kantatang iti kwarta. Anya. Naperdi ngamin dagiti mula da. Gapo ititikag. Awan ti kwartak ita. Ore basit lang. Awan nga rod. Manang. Apay ayang umaydak pay larang-rangan dito ayan ko. Saan kayo matan apakibibyangan? Iso adidak kumamatan pakibyangan. Anya? Awan ti kwartak. Iso apa masahim lang nga agsubli ti maitad ko. Nalpas. Nagawidan ni ading mo? Pinagawid ko na. Anya? Ay, sobra ka mat. Di mo pa'y pinakan. Kunak amangan ngam di namot kayat. Anya ayat ibagbagana. Kasla seryoso tinagsaritaan nyo itay. Kwarta, friend. Dumawdawat iti kwarta. Kat, inikam ko man Ado ti kayat ko agatangan na niya. Ay, kaasimot nga rod. Anya ang kaasi? Inikakmat iti pamasahin ng agawid. Umanay day giant at tulong ko kankwana. Nanang! Tatang! Nay, bakit? Niguryo da ijay. Adan, Nakasangputan ay nagbit matan ngay lakay. Ay apo, ingkakit dilukatanan. Nay, kunami man numabayag ka pa ije Manila, anak ko. Pinagawid nak ni Manang Imelda. Nay, apay ngay. Sa balitan ni Manang, tatang. Anya? Saan na nakas idi? Simple a babae. Ita, apo. Sosyalan. At dapat aritos ti bibignan. Na, una yan. Kunak namang tadi ti kwarta. Ngamawang ka nung kwarta na. Ala, saan tayo apilitan no talaga nga awan? Imposible nga awan ti kwarta na. Kat no nagdakkel ti sweldo na, kas call center agent. Ala, bay amon anak ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos kada tayo. Asino ti agawawis ije par? Sino pa'y kuma? Ni Melds. Bilibak at talaga ije a babae. Kasla saan amay ibusan iti kwarta? Naku nampay. Big time talaga Basta, agsukat kalangan. Tamapan tayo ka no after duty mo. O sige. Ay, unay matan lakay. Awan man si dauntan. Anya ngay nga raw. Saan nabali ata na irwam tamot na iti kastoy apa nagbiag? Napaglepas tamot ni Imelda iti panagadal na. Ngam itatadaanan iti trabaho. Di na tayo pa'y talyawon mat. Nga raw bakit? Di na tayo pa'y umaybisitaan. Dalipatan na tayon lakay. Ay na, ituloy takit din timangan tanay. Malmal day ka manahin, gapo kadagita nga ibagbagam, bakit?
Uray saan ko maamang tadlakay. Basta umay na tayo kumamot bisitaon sagpaminsan. Mailiwak mo't una yun kan kuana. Oh, ayan ni Imelda. Nagawi din. Ano? Saan pa yan nabartet? Nagawi din? Kalaat ka nung amin amad itirik na na. Nagasumamin day tapuyat na iti call center pagpapayan na. Aginumpay ka nagsigarilyo. Kaya't nang amin ti ka na yun a party-party. Kasan day tan? Watalangin nga agsangong aginom. Katwa na. Ibusan tanda ito ay. Kalpasan na. Agawid tan. Ay nalakay. Uray gayam dagiti ubog kat natsyananan. Huwag nga raw. Ay na, kasanong ataday ito yun. Bakit? Saan tayo mapukawan iti namnama? Ah, Nay, na, lakay. Nagkimat. kaya't asawon day ta, agtudang. Ay na, sapay lang ko mga runtag tudo kat pigsaan na. Nay, bakit? Agarbis nga agpaisaw na. Ay nalakay. Dayto yan ti sungbat ti kararag ta. Ikartingam, aglinong ta di takal kalapaw. Saan matanas sumsumrak ni Imelda? Sige man, tasika tigayim na. Anya? Apay at siya. Ingka bisitahin na. Bisyak anya. Oh, kita am day nga aramid mo. Diyak kayat nga agtarakan iti masakit. Adyak matkapkapin. Ano? Anya? Masakit? Intex na. Narigat day ta. Kunak nga agawid laangan. Taawan namnamaan na amang bantay kan kuana dito eh. Uwi na, tabisi tayo amin. Tatang, nasibuganan dagiti mula tayo. Huwag anak, iso nga damay lako tayaw. Kunaklakit din nung matay tayo ni Tibisin. Kanayon mo't nga ibagakin ka anak ko. Saan na tayo abaybay Auntie Joes? Wan tatang, mamati ak iti dayta. Asino nga taday ta intulod ti tricycle? Kasla babae mat. Nanang, Ni Imelda. Ay, Imelda anak. Apay akan laata nagawid ka. nanang, agsakitak. Ha? Kan, agkakapsutak. Imbag tanayabot ko pa itibagik dito'y balay. Ay na, Diyos ko. Tulungan dak, nanang. Saan arumbang at alikodam ti pamilyam, gaputa isulat ta ti kumamangam iti kanito ti pagkasapulam. Papagayam, di tanti nagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo